Hi ma'am, aigi nungshirba Satar Singh ko ai dom masi kharani je average ki question je keep on por pani masi ki chapter je fulfill holiday timing is the coverage to ne na masi na porai ba anka sing si average ki ji particular SSCGD 2022 da hamgi ba question ngatni ko almost ai question ngara mamang da thak pre so keep on कोई ममांग से हंगी बचिंग पड़पनी हौरसी हाँ क्वेश्चन जी है अतई नते लाइन कोई खंजीको लून खंदबीद मीडियम लेवल की क्वेश्चन गाने पोरईसे सो क्वेश्चन जी है अतई नते दैट एवरेज वेट ऑफ 8% is 40 kg if 1% remove that average weight is 38. So that weight of the removed person is haibani. Masai lokho ki bami tu ki weight to potro haibani person tu ki haibadi 8 leire 8 tu ki weight che kya no 40. Question ji mun no koi no khanga matung do hol di am line aduga samjan ba question by everything. Adi di second masai 8 tu dagi amma lokho ka di 7 tu ki kg si 38 leire ado ngasai loktu ki bami du ki kg do butho na haibani ko adu yam kanna se lu do na te khoi na ha ma do khang na si step 1 ta khoi to ko la si 8% si ki average weight che kya no 8% ji ki weight che kya no 40 kg 40 kg weight average 40 weight tar ga mo ni piramid matung na अदु तार की मागी टोटेन वेट चे पुतो गया तार गदी टोटेन वेट चे पुतो गया तार गदी 8 into नसाई अनि into तोरो सी अनि into तोरो 8 into 40 kg क्या तार है दु तार गदी 320 तार है 320 kg नसाई की 8% जी की Second, next we can start can 1% remove to रहे ngasai ki 8 sidaki sina fast ni second ki sina mulak tu ji keno ke 8% daki remove to 1% remove to adu tadi mi kya le ho ni ma se 7 le ho 7% सिगी वेट ची क्या हुई है बा 7% जी की वेट ची क्या ले है बा ची क्या हुई है बा मान है बसे 38 kg है अदो इतार गदी मसाई की 7 की तो 10 वेट ची पुतो क्या इता दी सिना 8 तो 10 वेट सी सिना 7% तो 10 वेट ची पुतो क्या इता दी कईदोगदगे है मतमदा अखोइना कईदोगदगे ना है मतमदा टोटल वेट 7 into 38 kg into तौरसे अदि दारगदी अनि जी into तौ दारगदी क्या तारगे ना है मतमदा अखोइना 2 क्या तारे 266 kg दाय अदि दारगदी टोटली मी निपान की जो खंगे तरेट की जो खंगे अदि तारगदी टोटल निपान दुदगी मसाई तरे खंग दु खाइदो दिले महबु दु ओइदोइनि को अदु तारगदी खोइना 1% दु खंगे न हाइ तारगदी याम लाइन कोइना पुथोकबे यारे अदु तादि कमाइना पुथोकदगी न हाइबो मतम द ngसाइगी टोटल ngसाइगी 8% दुदगी -7% दु खाइदो मुसी सनरे almost सनरे सिरैदा इरगे ngसाइगी ऐ अदुम याम समझनी इरगे 8% दुदगी 7% दु माइनस तौरो अदुदि 8% की वैल्यू तो क्या नो केजी टोटल केजी तो क्या नो 320 माइनस अदु तारगदी ngसाइगी 7% दुगी वेट न क्या नो 226
अनि जे खाइदोंना तारगदी क्या तारगे है मतमदा 54 kg ताय सो अदना ngasai gi remove togiba 1% दुगी कइनो जी weight chi kya oiragi na hai matamda 50 ga 4 kg sigi 54 kg hai bisi ma ki masai remove togiba mi dugi weight tare ko sini 54 je answer aduna next ki question ama mugot ke ye ya next ki question jina sijini next ki question jina moin pore bijani shubo question jina that average weight of the 34 say average of the 34% ki weight increased by 3 kg when the 1% misa of the 90 kg is the replaced id ngasai ki 34% ki increase weight 3 kg na re adudai the 1% is kenu ki weight replaced to re kg ke 90 is replaced by a new person the weight of the new person dugi weight putoi machi question chi yam toina ju hamni yam line adum second kuntra de khoin kot pe yai sida shortcut ada noi masi ki shortcut chi try to aduga angka khudi mag ju koi gi kai hai tare holaga yengo adu duga chumi la la da noi na sana adum khangani ko si yam na lai kamaina lai bino haiba matam ai hair ke ngasai ki replace tawriba masing 90 ni replace to gi do kya no sidai aha banoi na khangtok tare ngasai ki 1% ji replace to re siang koi tam ni ko madu kya no kg kya no replace to do kya no 90 kg 90 kg adu tar gadi mi 34% gi increase weight che kya ba 3 kg si khango adu ta de se line adu ma to ko to komai to no hot ke the game dam da 90 masai replace to 90 is the plus ke do ke the game dam the bracket masai ki 34% du gi weight to ani into to ro si the 34% gi to 10 weight to se lai ro adu gi tar ko phone du ni ngasai gi ngasai new person du gi weight chi oi de se kya oi again hai matam da 90 masa gi lai jere सी प्लस लाइजरे सी 34 का 3 का इंटू तौर दी क्या तारे 34 इंटू 3 दी 12 9 102 सी 102 तारे 102 दा 90 ऑप्शन तारे का दी क्या नो 291 192 kg सी के दोगे ना है मतलब दा मसाई की न्यू पर्सन दोगी 192 kg सी के दोगे है मतलब दा मसाई न्यू पर्सन दो अदु दुगी कईदोगे ना है मतम दा मागी अनोबो पर्सन दुगी kg ni sini sumaina yam laina shortcut chi hot pe yani adudana next question jo mai hapage ko angang sina mo ahum shuba question ni ai ba question jin si SSC GD 2022 da hangi ba question ngatani ship 1 2 3 lei bijing dugi manung dugi aina loina polo lokhalaga to ni ada angka ji line na ai mamang da ji tu gi dai da mana shortcut kai je khoina khanga kanda knowledge to pushana mo no time do less way ne ba si ga hum shubang ka jina hai jina sini ram drive the fast 140 kilometer in 30 hour asai ram hai ni seksina aham drive to 40 kilometer ji 3 hour da thowe second next na 190 kilometers na 5 hour da mana thowe what is average speed hai ni magi masai gi entire speed to trip to gi speed to masai average speed to putho ai ni mache koi angka ji masi koi time distance da singi dum average da singi aina dum usala ganda angka ji what pai wani ko ye ngasi atu targeti aham da koi na magi total distance de putho je total distance komai to gen hai matam da mana total distance putho kai targeti fast drive ta kya no total distance puto kaya targadi kaya no highway matam da hamba gi drive to kaya no 140 kilometer plus second na kaya no mana 190 kilometer adu dadi ani gi plus se kaya targe highway matam da kaya tare 320 tare 320 ani se plus to matam da 320
kilometer sigi distance adigi total time ju puthose si putok ta di khoi gani total time jin kya no ai matam da aham da 3 hours ne next kya no sang ise 5 hours adu tar di ani si tinjan tar ga di 8 hours ne adu da di si khang ga di khoi ne yare ngasai gi total sum du da ngasai gi number of machine du koi divide to hai ne adu ne sida ju kai to ge nai matam da total distance to time na kai to ge am tam da divide to ro yare ngasai total average speed to puto kai ta adu da mu ko lo je adu average speed to puto kai ta ga di average speed to puto kai ta ga di khoi na dum sida kai to ge the total distance adu da kai to ge na the total time to divide to ro adu targeti total distance ye kya no sida pi gi bido koina 320 kilometer adu ga total time kya no 8 hours adu targeti ani se divide toro yare dum 0 kya tare 8 4 ja 32 tare so adu duna 40 kilometer per hour hai tare ngasai 40 kilometer per hour si kai to ge time la entire trip to gi average speed to ni ko ngasai gi udhoi beje si ni angang jing kai to ge nai matam da ai matang gi question na mo joi puna lagi angang sing sin mari shubo angkani sin yam na koi gi kai ai tare nungai ba ama ju lai ago yam toina confusion pa adagi di kai ai tare sida yam toina confusion pa question ma yaw ko adu duna question ji gi meaning ji noina mun khang da tar gati ai na ro hot ne ma mang da question ji am second khar lower ga question ji ma mu ta na hol ko sida haire mi biram dren adum x y j biram x brought a dozen pension for the to 10 rupees is 60 so dozen na biram si kana gum di ngawre dozen ai india gi lon da koi dozen 12 ne 12 piece ayo khallo dozen nama ai si 12 piece ne train thui ne pension train thui adu duna nga sai gi number du biram dre ne ngawre adu tar gi ki dozen wi gi pension ji gi rupees 60 ne ko to 60 and the 20 pen for the 200 rupees never find the total average cost of the stationery in the board I bedi pension duga pen duga gi ngasai average ki cost tu putho na hai beni ngasai x tu na lai x si matang gi sahi da something adum ram something kai hairam bajai adu sida x hairam a hairam su jai ngaha matam du gi koina aham da question du mamu to khang gadam aham da dozen nama hai bi kai to ga im da mana ngasai gi pension dozen nama hai pension dozen nama hai dozen hai tari di machine ne khang da basi kai to ga gi hai matam da 12 piece ne dozen nama hai 12 piece ne khalo cg ki rupees ke anu hai matam da 60 ne adu tar ga di ngasai gi kai do ra ma gi 60 na hai re adu tar ga di ngasai gi 20 pen ki kai no sina ngasai gi pen ko gi 20 hai tari si gi sina kya no rupees kya no 200 ne si 200 ne adu tar ga di total cost e koina kai hai tare total cost tu ai koina khangge na hai tar ga di ngasai gi kai total cost to koina putho je ngasai gi total lo mai piram ani ji total cost to tawro total cost to gaya ta disi ani ji plus tawro ngasai gi pension du ne pen ne adu tar ga di koina kamai tare 60 plus 200 adu tar di kya tare 260 tare si kai do gam tam da moi gi total pension du ga kai no ne bo kai ai tar pen du gi question ne adu gi number of the item hai di total masa average e puthor ko matam da total machine am di chang adu tar di akoi di ai ai ne kan number of item ji kya no ai da total number of item ji kai do ga di number of
item je kya no hai tari machine do kya no hai tari gadi ngasai le dर्जन ama hai bisi ngasai gi kaya re 12 me hai re pencil je ko pencil 12 ama lai re plus pen kya no 20 pel ama lai re adui tari ani si plus tok tar gadi kya tare 12 amne 20 amne ngasai gi plus tok tar gadi 30 ga 2 tare si jina ke to game tamda ngasai gi mabani gi number keno do kari hai tare I total item do hai bidi pencil ga pen ga gap do aduga mabani gi amount na 260 adugi total keno na ke to ga item jina number of machine ji kya no tamda 32 ne ba adu tar ga ko 32 average of the cost to ga tar ga di say the average of cost to ga tar ga di ko ne ka do ga da gen hai matam da total cost to da divided by inside the total number of item do si je divide to lower adu da tar ko phone du ni masai gi kai do ga matam da cost of average adu tar ga di kya tare mabani gi keno je total du kya no 260 divided by kya no 32 adu tar ga di ai si sandre se bracket thai thamage ani se divide to ba matam da kai do ga matam da answer ji kya ta ga ani jai samjal ge koi su je ngo angang ching ani se divide to ba matam da kya ta ga matam da 8.125 time aduna ngasai gi total average of stationery ngasai x tuna le ribji magi cost of average kya no hai matam da ngasai gi 260 sida 32 ne divide to ba matam da kya tare 8.12 aduna mabani gi cost of amount ji kya tar ge na hai matam da 8 point kya tare 125 ne aduna mathang gi angka mamu ai ma porke angang jing sisina manga suba angkani siju nyam toina hangmani adum jeng si gi angka jina kari hai ni naim tam da that mark obtained by the 7 student are kano masagi sa da tari sina phamgi ji kano 70 85 95 86 74 82 and the 67 what is the average mark obtained by them I mean mugui gi average mark sing ji kumaina puthok da gen hai ba onabani je dum lai re do ai dum hot ke ko si plus to do yam thuna ba dum haina ba nang ngi hai je bida adum toro ai gi hai je bida chu si pa ma ga dum toro sumai ni piram bam ka ja han ba good piar sem mo si 70 ga plus 85 plus toro second 90 ga 5 ga 8 keno ga 90 70 keno ni 70 kya tare 70 ga 85 ka plus toro adagi di 90 ga 5 ka 86 ka plus toro adagi di 74 ga kya tare 70 ya 74 ga plus 83 adudi ama wali ko sumaina sije plus toro kya targe du ye ngasi ahamba kedoge na hai matam da 70 ga kya tare 80 ga 5 ka plus toro ko adudi targe di kya targe du ye ngo adugi pulap sigi machine ata budu kya targe na ye ngakanda masai gi amang jing aduna akoi gi plusing si yam lai ba mong da to so ai gi tore ani jana tore 70 ga 85 ka plus tore adum me yengo kya tare 155 tare adui tar gi 115 tare 95 ka 86 का प्लस तोरे क्या तारे 181 तारे 74 का 83 का प्लस तोरे क्या तारे 157 तारे अदि ता किसी की अहुम जी प्लस तो वो मतम द क्या तारे मु क्या तार गया मतम द 493 तारे अनु जुमनी ये क्या तार गया मतम द 5 7 12 3 1 13 अदि 18 1 2 19 1 अदि 1 2 3 4 490 अदि मो रिबा 67 दुगा मो प्लस तो चलो क्या तारे 10 1 क्या तारे 16 1 1 560 तारे 560 जे के दोगे वो मोई
gi phangiba total civil student du gi kaino ne ba total score mark tu ne ba adui tar ga di ngasai gi 560 sida kaito gi number of strength student do adu duna divide to ro kya tare 7 divide to ro adui tar ga di kya tare ai madam da 80 ko 80 ji mogi kaito gi na ba madam da magi average oina ongba obtain oi bu mark tu ni ko adu dana mathang gi angka ma mu ai habaki angang sing sina taruk suba question ni sina last ni ko koi SSC 2022 sip kuni muktang gi bodoi na kongkot bani so wal hobu so moen por kini sige question jina ai my way mayai wai da so amu hot kre si adum ai na am to ni season wai bu ka shortcut to the average weight of 18 student kaya no is in by the 3.5 kg when one student weight 45 kg in replace po itargati ay nang say haiba formula to season over a by a new student. What is the weight in the kg of the new student? Haibini masai gi adu itargati ay na hare masai gi 18 kay doge ba student gi si by je 3.5 kg adu gi 1 student ki weight chi kedo replace kya na replace kya no ai matam da 45 kg adumai na ngasai kedo ge nai na hai gi 45 sida plus kedo ge bu ngasai gi 18 into 3.5 kg ji plus to chalo adu ta di 45 plus C and is into total gadi kya tare hai ba matam da 18 into 3.5 se kya tar gaya matam da 60 ga 3 tare adi ta di 63 ga 45 ga into total plus total gadi sorry 45 ga 63 ga plus total gadi kya tar ge 108 masai gi kg ji hoi gado man kg se pyramid kg half to jare aduna 1083 answer ni masai gi the what is the weight either what is weight of the new student 1 not 18 ko hai riba question jing chei tro po hole ado question ji ho buda ju apange aroi buda ju apange adagi dina ko ni yan ta boy tar gadi like toromu subscriber toromu share toromu ngasi gidi si bolo selaji matang kyang kangai